Bwana Munyengabe Murungi Sabe, aba bana baragukunda, nanjye ndagukunda. Muneze tugirira n'urukundo, tugusabyeho 3% uzayiha aba bantu uhure nabo, ndabigusabye. Inkuba ikubitiye kwa mukeba uyumvamo ikinimba. Ariko ezi niba naguciye mu ijambo n'ubwo namaze kubikora, Yego. iyo ndebye nge na Musa bya byakunda hari ukutuza. Yego. Natwe ubu ntitwabura umugani utugenewe. Umugani waducira ubuhe? Kambarebe neza. Yego. Mpango rero. Muri impanga. Mu rugo akabindo. Yego. Ariko uko biri kose harimo umugufi kanongere ndebe. Muri ubuzima turimo ntuzigere wishuka ngo wibwire ko uko muvanye mu iduze mwese muresha. Ubwo bivuze iki? Hari umugani bavuga ngo ufite umwuririra umunyinya agira ngo ntuhanda. Umunyinya wurijwe n'uyu nguyu yuririyeho si imwe. Ashobora kuba afite uwamwuririye, birasaba IQ. Sasa rero murakoze, ngiye nitwe Musikandi, nanjye nitwa Musa, turi impanga mu rugo n'indu cyane. So turakomeje rero urugendo rwacu rwo guhura n'abastari igihumbi. Umunsi noneho twagarutse, twahuye arya n'umugesto. Ntabwo ari ibintu bavuga badidimanga kuko ni ibintu bisaba kuba warizeho. Twahuye n'umugesto akitwa Ezira Joas. Ezira Joas. Ubundi ngo nta muntu uvuga umukire mu izina, ariko nta kundi muzi kosa banyakubaho. Ubwo mbaye wakangaye mu bantu igihumbi. Uri hafi kuko uri mu 10 ba mbere, uri mu 10 ba mbere, ukaba ni muri 6 ba mbere. 6 ba mbere. Ya byakunda wagiye hari ababanje hafi. Twebwe rero duhuye n'umustari. Ubwo hari abo mutaragera. Sabe mwarahuye? Oya. Chita mwarahuye? Irene mwarahuye? Mwibuke? Mwarahuye mwibuke? Mwibuke yaje mbere. Yaje mbere. Amazamo igihe Ndabisajemo bisaba kumuhera urangwa n'ukuntu ngo abasaza ngo bajya bazanye nabo ngo iyo batangiye gukura ngo bazana akantu ko kugira. Ashaka no kukubaza impamvu utamuhereye. Oya no kuba buri hari abo ntanze. Ni byari umugani ngo inkuba ikubitiye kwa mukeba uyumvamo ikinimba. Ariko ezi niba naguciye mu ijambo n'ubwo namaze kubikora, Yego. iyo ndebye nge na Musa bya byakunda hari ukutuza. Yego. Natwe ubu ntitwabura umugani utugenewe. Umugani waducira ubuhe? Kambarebe neza. Yego. Mpango rero muri impanga mu rugo akabindo. Yego. Ariko uko biri kose harimo umugufi kanongere ndebe. Muri ubuzima turimo ntuzigere wishuka ngo wibwire ko uko muvanye mu iduze mwese muresha. Ubwo bivuze iki? Hari umugani bavuga ngo ufite umwuririra umunyinya agira ngo ntuhanda. Umunyinya wurijwe n'uyu nguyu yuririyeho si imwe. Ashobora kuba afite uwamwuririye, birasaba IQ. Tukiri mu kintu bita IQ. Duhe no tubaza utubazo. Baza. Ikibazo cya mbere. Kabiri. Umugore ufite Ni ibiri cy'isi by'umwe mugiye kumbaza. Oya uravuze ngo nta mugore ufite. Oya baza. Okay, ikibazo cya mbere ngiye mfite n'utuntu dusanzwe tw'ubuzima busanzwe, ari ukuba ukoresha wifi yihuta. Yego. Ariko telefone yawe, battery ya telefone yawe ikabishiramo umuriro vuba. Yego. No kuba ufite telefone itindamo umuriro ariko wifi ari nta kirimo. Wahitamo iki? Nahitamo wifi yihuta. Battery ya telefone igashiramo umuriro. Ni amahitamo y'umuntu. Kubera ko wifi yihuta ishobora kunkemurira ibibazo vuba, ariko nshobora kugumana umuriro muri telefone ntacyo mariye. Ni nka bwa bwiza bw'umukobwa mu mugezi bwami, ariko imico ye ikamutinzayo. Nimurambisheyo. Urakoze. IQ. Akanyuma twihuta. Eh. Kuri wowe Ezira, uko byumva ari iki
yego n'inkoko bomba habanje inkoko kubera ko Imana ijya kurema ntabwo yaremye ibyo dusohora. Imana yaremye ikinyabuzima, ikigabo n'ikigore. Imana yaremye umugabo witwa Adamu, imukuramo urubavu, irema iki? Eva. Igindi ifata nk'umugore, noneho inkoko nkayifata nk'ikigabo Imana yaremye. Rero iyo duhuye n'umusitari muri gahunda yacu urango numvaga niyo duhora natekereje reka ibyo bitekereza bazanye uyu munsi ubwo se canga yego okay. Iyo duhuye rero n'umusitari muri gahunda yacu yo guhura n'abasitari 1000 nubwo ari urugendo rugoye, ubu tumaze guhura n'amasitari 6 dusigaje 994. Rero iyo duhuye icyerekana ko twahuye uduhereza ka autographe kuri iyo kanzu, niyo mpamvu aba yayambaye, nawe ukaba umwe mu bantu handitse basinya nka cyane namusinya ku mugongo kasinya hadi munsi ya babu babu si wundi wavuye kuri The Choice, aho nyungu wavuye mu bintu by'abakuru akajya mu by'abana mu gestoma. Cyaro cyatumye ngo tuza kubahurira nabo batari buhure nabo. Abanyacyaro baravuze ngo kubona umusitari ni ibintu bikomeye, kandi koko niko kuri. Bavuga ngo reka tuhababere. Amagambo make tuvugiye aha rero urakoze. Yego murakoze. So any support noneho nanjye ubwo mbemereye support content ebyiri muzaze ESH zibakorera, yaba udushoti tubiri, yaba ibiganiro bibiri, yaba indirimbo ebyiri. Mbemere kuririmba byo turirimbo urwo tubonye iby'indirimbo by'sinzi ko nazo ezi ducalenjingira umuntu. Yego challenging. Iyo tuvuze gucalenjinga gutya tuba twahuye tuva ati uyu nguyu nanjye ndavuze uzampurire n'aba bana. Yego Bwana Munyengabe Murungi Sabe, aba bana baragukunda, nanjye ndagukunda. Ndagushimira ko Isimbi TV yafashije abantu benshi, even me, yaba na ESH. Twese turagushimira iyo neza, mu neza tugirira n'urukundo. Tugusabyeho 3% uzayiha aba bantu uhure nabo, ndabigusabye. Turagusabye. Asante. Thank you. Asante.